Ikaduano tiga minanyi Paulo ji Timothai. Ikatlunano rakwa fatfatek. Naknakman moan. Tano si makikaira na mayisi Yesu amenso kanginanawan akano alalawan. Tawo katawo-tawo dawo manakamda. O kapangamkamda so nyerpi. O kapangamada so nakamda. O kapanragaragat da. O kapasalada do inyapanda. Jida narayan wo nisidongan da sirano tawo. Jano yung wo nakanakamda ji amata duto. Abura na wo pangarilawan da so tawo. Abo wo pangangasyan da so icata tawo da. Mananamwar sira. Masusuri sira. Mangangamu sira. Ikawuya dawo api afarei. Ipacingina-ngina dawo icata tawo da. Jida nak-nak mau apia agapandaso fareda. U agapandaam mapakarwarway sira. Mangarara pa wo sara-sareda so makakade a fareda akanyi amataduto. Ta sirara naam akme manaralay siraam nima cipayok wo fareda. Tatoda naribuan wo uyuyat na ni amataduto. U akmara na sang atawam di mo macikas ngenyi siraan. Ta menso magakay a mangnanawono malas aciring. So jad pet so nakem a mafafakes. A ipirabur-rabur da so nakem da. Amuri wo toda anu jijira. Do kiyan napajirano raratendano kakwapa. Tanasira masanyib wo mafafakes a yamacinanawuam. Dajatan ngi wo yamanuyong a nanawunanyi amataduto. Akman si yanaysi akanyi yang pole. Aji ngagapso apya nanawunanyi muise akman sang wo faredano mangnanawuno malas atawo. Ta iya jablis wo pangtuktuanda. So ikabunano kataten nganda a manuyong a nanawunanyi amataduto. So ikanuyong no fareda abuso angangayan. Ta mitutwauran na wo karatandado tangayino aruatawo. Akmansi yanesi. Akanyi yang pole. Imura na Timothai munanyagap o nanawuko. Akano icicirawat ko. Akano agapan ko so faredo karawan. Akano ununod ko ji amataduto. Mukatengan yaken aji macimarado faray ko ji amataduto. Akano pangangarilawang ko so icatataw ko. Mukatengan o kukatunaribuano arua alalaw ko. Do antia, kado ikenya, akado tesetela. Kanyi sumidong na jakanyi Yesu. Ako marudo akmansang nipiraragatan da jakano tao. Mamimin o maciloloji Yesu-Kristo. Mapifareso nanawunanyi amataduto. Pirarutenda. Tao miraratan na tao. Akano mangnanawuno malas atawam. Mipiparagat wo fareda. Ta alalasan dao tawam akmansang sira kalitan. Umo nimagap rana. Yamanuyong nanawuam. Panagsikar mo do ununod moan. Tamo katangan sirawo munipachinanawanan. Tamo manakam no kakanakan mo paam katangan mo ranawo seisyo. Yamnanawo mo. So, ikatopos mo maingan nga ni Yesu-Kristo. Mapataradang di mo do kapiapian. O sesyura na mamimin apo di amatadoto.
So ikano yung nati muyat inanaw na so umano yung jatawo. Iblis na so ununod no malas atawo. Ipariman na so may raratan atawo. Inanaw na so tawa mangoredo apiya parina ni amataduto. Ta uriwo ikateneng ta iko yata mapifare so makakade parina ni amataduto.